Онуттан бик иннеке этилбитен гудук бияка Приморьяттан сүсүбе кийгелле. Төт сиренен араксыктара. Бу улус онна бу калбет команда эддеттен сөбелеспиттера. Олин бу үле терәһнәкте бара турар генет якын баган. Маны таңа Кабарский городтан 6 кийгел битер кенелер үйә билгеле хидалар. Бияка бу нурбо улугар үз бахар бар. Онуттан бу жиннах жарыктак чондар келендер биги ажаркабыдга комеле жоктор өтө дөмөр орандар атынсерге үлели барыктар ден эредлякмыр. Ата бүгүн биге бу өркөтө хилак федеральный күчтөр келдилер. Барын бу Приморьяттан Владивостоктан менеге түспүттерен биге нурбаттан төт вахтовка өттүбүт. Онна бәбит автобусна парка автобусы тамыт хүсүлбеке келди. Бу улахан опуттах бәлере бу крайдарыгар эрдә турбут баһадыр буллар мараны манда келдилер. Анаттан биге нурболугун жона сергеда кенләртән элбәгә тәһәбит. Кенләр профессионализмнарын, кенләр опыттарын тохнактапыт. Билигим олар распределение барда. Бехеникке ки бу улахан бахар бутар үйде хаңласны электр барда. Онда таманна 39 ки күндәдәге араңастагы участок электры онда 29 ки битне башан баарга. Онда бу балар үләрәттән биһиге элбәгә тәһәбит, онда бахар бутар биһи бу гүчүлактык умыларыктак. Прибыло у нас 120 человек, 60 человек лесных пожарных, 60 человек парашютистов-десантников. Будем оказывать помощь по просьбе. Работу будем осуществлять по тушению. На место прибудем, посмотрим, оценим обстановку. При создавшейся обстановке будем принимать решения. Мы пожарные работали только по Приморскому краю, а парашютисты-десантники у нас, они работали по многим регионам. Опыт большой. Работаем давно, много тушили, занимаемся этим. Это наша работа, мы ее выполняем. Красочно, красиво. Спасибо за гостеприимство. Приняли очень хорошо. Понравилось очень хорошо.